Poštovani sugrađani, dopustite mi da s nekoliko riječi vam se obratim prilikom najvećeg kršćanskog blagdana. Jedan biblijski redak nam zapisuje stanje jedne žene baš na Uskrs. I kaže, Marija je ostala vani do groba i plakala. Ovako je započeo njezin prvi Uskrs. Zašto je plakala? Evo koji ona razlog spominje. Kaže ovako, uzeli su Gospodina iz groba i ne znamo kamo su ga stavili. Marija iz Magdale, o kojoj govorimo, kada je susrela Gospodina Isusa, nije se od njega odvajala, pratila ga je od Galileje pa sve do njegovog posljednjeg izdaha na zemlji. Pratila je njegov ukop i kad je došla sljedeće jutro na grob, imala je što vidjeti. Od onoga koji je puno obećavao, od onoga koji je bio velika nada za nju, postalo je veliko razočarenje. Zar još jedno? Zar život nije bio dovoljno težak? Zar život nije bio dovoljno grub prema njoj da doživi još nešto ovako? Ima li snage za još jedan promašaj u životu i za još jedan tako veliki gubitak? Zar je moguće da su ljudi ponovno uzeli? Mogu li ljudska bića učiniti na kraju drugo nego li samo uzeti? Zar je moguće da je sve to bila još samo jedna farsa? Ljudska igra. Bilo je toliko dobro, toliko snažno, toliko djelotvorno, a na kraju evo je na groblju. Zar tu sve prestaje? Zar sve prestaje plačem i jecajem na groblju? Da li je to i naše iskustvo ovih godina? Nadamo se boljemu, živimo za bolje, trudimo se i borimo svim silama za bolje i onda ponovno veliko razočarenje. Uskrs nam govori da postoji nada koja nas nikad neće razočarati. Nakon mnogo suza i boli, Isus se obratio Mariji i pokazao joj se kao uskrsli i živi Bog koji još uvijek voli čovjeka i želi imati bliski odnos s njim. Dragi sugrađani, neka bi ovog Uskrsa u srcima svih nas uskrsnula nada u bolje sutra, koje je moguće jedino sa Isusom Kristom. U ime Baptističke crkve želim vam sretan Uskrs.